Management ya Tayari Radio chenani nakatonye 0 FM erikushanga muri bitereko Mitoma district erizoba yagaruza abahurikiriza bayo ahabwe kwatanisa nungi ombwiro pamazire abahurikiriza ba Tayari Radio okurwa mu nshonda zona erizoba kira radio ya Tayari FM okwakira ebirabo byabo kandi ubwanyuma yo kutunga ebirabo nko muringo gumwe gwo kubasima nabo basima management ya Tayari abwarukunde iborekire ombwiro bwa Christmas zishtere cyeshi nijyaho nishirebe when isima management ya Tayari abo kutaho stere cyeshi egenda kwamuza abantu bayo zima Tayari Radio ebereho nituchikunda munonga kandi ni wowe obyokwe buzima bugezaho following program za radio zona bani Tayari Radio bani Tayari TV icyansemeza munonga abo jangu buryo mwe nakurikiriza batire musosora buryo mwe nabe nakurikiriza bakubuza cyubuzo gakika ohangura bakomaho basimuri umwezo wa speaker kandi uri mnyishengero ahabwa Ruhinda North abo kubareteraho radio eyibagira ngo begise bintu bikuru hamwe na n'intekatekeji eyo kubashemeza Christmas age nyesima umukuru mpona rebo tumastayebwa ahabo kore kintu kechi kandi akenda mukibe aha Tayari mwe bari munonga bamwe abarukura radio ya Tayari FM bashobora nshonga abwenji bakozere intekatekeji eyo kugaruza abahurikiriza babo Christmas age so gukaba muri ngo gume wo kugira ngo tubayise iyi na radio kandi bongera kugikura no kugimarketinga outside Mitoma so tushatumira twagira ngo reka tubaherezeho akantu kaca kumareba nabo bagende bashemererwe n'amakaga gasha kwa Olivia na Sasra abwa Tayari West omuri Mitoma.